Hingke dolok tini bidong na belaken important belaken dangerous belaken kirima sincha ong naita tangi ong ya tangi nang tini omtai je news omtai khobar omtai je news breaking news nang sanan tangi tong ajaga askang markin suini jilbano or yak lai jak borok kanang tongo hingke news pura ekdom hor khamnai han o bidong pura full ke naiti hanjogi pura bidong skip khayawi pura full ke naiti hingke dolok puila news nang ka je bini bpong je bini bata bini basunya tui khai pura ekdom suini sepan jelawi thang kata mo tam dol tau badro mas je phaika ba dol tolo comment kai saka ditnamo ang je bangla beke tam mas kelai bang sais meta dol je bini bipiang orjun phata bo bini basnya tui khari thangkani awu je tak markin kok awai ong je khasung markin je news channel logo kabang masung nogoi man kha je dol tam kok kasar kha do bun na kisa video na ban bita tai ban paran baro tam kok kasar kha o video na kisa nai na je an bihing no orjun pa ni nomle ang nogoi nono marungjak suka nung ba boi lukurong naikha ke nung ba boi bai sira ya pata bai munai jak lai ble ni nomo sui rok hai system ung tong khable ni nomo sui wag rok ni hai system u jaga bo thanga ka aro bo nukhang kai aro nai thotong nuk thotok aro bo tong ka aro bo ja thotok hai nung ba sira ni basino nung phaya mar ke tlang thak ri phai dik tu nung oino sikla pon nai man blasa ni nomle boi nukhang ka ni nomo nono nukhang ka boi o ma mo bim basino khar tlang lai ble ini boi ba nono nukhang ka ba khas kharan le besang ti khaya uklong ti ba khara ngai ka te ti phon bui khara ni mono nu goi ang sikla te ti nang bai ka jak ya te ti bu ni ba ti ka jak te ti nang bai sikla te ngare na ka nang ba te dunia bri nu jang le de os tir prasuk area kotoro nang bai amo ad ke bai na ka ni omle o jaga je borok kholok je kok samane pura markan saka pa ma nong cha suini chipan aglai thang kata heno o orjun hingke ban basnyo bai ke tui kharin thangma ka obtam man ko tinti brasa ka mano kuno aja kuno shoking na ko kori tinti brasa tam khaimiang joton je samung se joton chai samung se o samung ke tinti brasa khaiman aro ke expert number 1 onya jaga samung ka haman tinti brasa la sapano je dai tui khalai jang nai ma jak lai jang nai aja ka tinti brasa number 1 tongo abo kuno je shoking na ko yabe ka kaise normal kok si dolo next update ka dolo ubtebu wana jane kok ya tu normal kok no bori kharak sa viral ogna mu tukman ba si fan tok no tim sasiu nko dolo na o video nai nya je ও এত বড় বেগুন তুমি কেমনে বানাইছো এত বড় বেগুন আমি খেতে পারি না টিং টিং না না তো গান রবে না তো খাইতে ভিডিও লো ভাইরাল করে দি লাইক কমেন্ট শেয়ার tai nok tam sana musum tai boro rok no ni bakha tamo sana musum ma phai unok tolo comment khai sadi next update no kha dolo nok sain manu je Richa Deborma class 11 no pori nai cherai ba je sajung suicide khai ka mane otok sori thui thanga obuno tui to social media bang ma jarok je package video na nuguin man khana jaga tangi thika o hai thika obuno tui ta hai te kaisa kok phirang mungrohor ka je mantri Vikas Deborma botam kok phirang mungrohor ka dol na o video no bo naioi nai de belai kha khamjak ang tini sapongno hostel visit thangmani এমন সময় খানা কাং আপ্রু খোয়াই চাম্পা হরো আং আপ্রু হোস্টেলে তংমানি যে চারাই মাসা বিআর আম্বেদকর ও জায়গা চিনি বড়ি বছরক পরিমাণি জায়গা কাইসা চিনি চারাই ন আনি বসানো দুমা সরনি জহর দেবরমানি বুন বেসাজক ক্লাস 11 পড়ি দङ বিজয় কুমার গার্লস স্কুল belai ang kabu belai ang khakamka karong uchare rong ang chikon nukha borok bini bufa songbai bini bongno doga ang agi ang je samoy ang politics phayasini ang jokhon business khaipru johor ani logi ani pura ano ani yagra yak tongmani bo khanao yang ekdom bakhabai thangka aban magana tongmali ang tak sopai to jaga ang ani department no sajongna nubagoi Hingke dolok nok sain man je thangnai je 11 je thangnayo je 12 log ni je porikha ong thene aja gor je chini boro rok English bai porikha maria tang hin ba wan sa bai porikha maro han ba go chin boro rok tang jongjal kala problem ong khata Delhi sinu English je porikha kok borok na sinu bangla pori je man ba han ba baksa boro ke no je blank paper si porikha ri hok baksa da ko omai facility to nga je translate khai ro hinota ye kabang kok jaga no translate khai ri ata
hingke chin borok ba buji yangoni suya omnaike blank paper rong no yakari kawi phai khata CBSE buthini TBSE buthini a kanyon omai ong khata hingke haini bagi buwa gara saka bo je Dr. Manik Saha ba ji Triprani Mantri CM bai ba kok salai ka hini chau ba tamin saka dalo buwa gara tamin kok salai ka hini saka ubunonarok khnawi nyai ji मैंने अभी आज ही मैंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से मैंने बात किया है प्रोफेसर मानिक शाह जी के साथ एंड जो हमारे स्टूडेंट्स को कठिनाई आ रही थी मैंने वो बात उनसे कहा है हाई कोर्ट में भी जब कोई बंगाली नहीं जानता है देन एक व्यक्ति वहाँ मिलता है जो ट्रांसलेट करता है क्योंकि आप कोई भी जजमेंट बिना किसी के नॉलेज के बिना आप नहीं पास कर सकते तो ये हाई कोर्ट में भी एक ट्रेडिशन चल रहा है आपको मालूम होगा कि हमने अपना बात रखा था और इसके लिए जुडिशियल एग्ज़ाम में कंपलसरी बांग्ला को हटाकर हमने इंग्लिश लैंग्वेज लाया था तो मैंने चीफ मिनिस्टर से आज ही बात किया वो दिल्ली से पहुंचे थे एंड उन्होंने स्वीकार किया है कि ये गलत चीज़ है कि स्टूडेंट्स जो बंगाली नहीं पढ़ सकते हैं उनको कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है और वो अपना एग्ज़ाम देने में काबिल नहीं हो रहे हैं tai bo sawai ni obo kaisa temporary solution chi jodi no omai ke je phainai biskang te kcha exam tongnai a jaga o chi bo translate khainai chau next update dong kha dolok hai kaisa jaga o dolok je Tripura rok bai wancha police no tam gari ka solai ni gari ni no to nyai kok banglai man chung mui ma wancha bi Tripura ba asum markin kok banglai je kha dol na obi no bon nai nyai ji इसमें बात नहीं भैया We have right to inquiry of this car. We are taking that trip back. Why you are so angry? अगर हम लोग का आदमी कोई जान के ना उसको भी ले लेंगे कोई एक बार नहीं हुआ दो बार नहीं यू कैन नॉनसेंस तो चेक नहीं कर सकते हम चेक करने के लिए आ रहा है हम लोग मारने के लिए नहीं आ रहा है ठीक है देख रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे हैं कुछ भी नहीं किया हम कुछ करा तो आप लोग है ना घर तो वही हम लोग भी जानता है लेकिन अच्छा से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं क्यों गुस्सा में क्यों बात कर रहे तो आपका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं तो हम लोग भी गुस्सा होंगे ना हम पागल है You don't have any right to speak in here. आराम से बात करो जो भी होगा इसका सॉल्यूशन होगा ठीक है Just get away from here. You don't have any inclusion here. ओके सिर्फ इंक्वायरी क्या है ये कि नहीं ले बो फंग mai hingke dolok tidin bidon bagi asuk dan online ta malai jong te kisa next video hambai